tujyane mu bwami bw'inzovu mu rugendo rw'amasaha 3 mu ndege. Ushaka kuba utekereza ko uzi neza icyo kwitega mu gihe wasuye Ubushinwa, nk'imijyi minini cyane, ikirere gisa neza n'ibikorwa remezo bigezweho utasanga ahandi. Gusa hari agace kihishe ku mpera z'ikarita y'iki gihugu ni Ubushinwa, aho ubuzima butandukanye, bakunda inzovu kurusha ibindi byose kandi bizera urumuri. Aka gace tugiye kukavugaho. Ibi kukore subscribe ukande like kuri iyi video. Muri aka gace bakunda inzovu kurusha ibindi kandi bizera urumuri. Aka gace ni Xishuangbanna, ahantu heza cyane mu majyepfo y'intara ya Yunnan. Imibereho yaho n'ibihabera nta handi wabisanga mu Bushinwa. Nyuma y'amasaha 3 n'igice mu ndege, uvuye mu bushyuhe bwinshi i Beijing mu murwa mukuru, wisanga mu isi nshya utigeze utekereza cyangwa se utigeze utekereza mbere gato yuko indege igera ku butaka. Urebye mu kirahuri cyayo hakurya ubona imisozi miremire cyane yuzuye ibiti byinshi, ku buryo mu kanya gato utangira gutekereza ko usubiye mu misozi y'ibirunga by'i Rwanda. Ukiva mu ndege wakirwa n'ikirere kimeze neza gitanga amahumbezi. Ikirere cy'itandukaniro rinini ugereranyije n'ubushyuhe bwinshi uba wasize inyuma mu murwa mukuru i Beijing. Kugira ngo wumve neza ubwiza bw'aha hantu, ugomba kureba imiterere hatandukanya n'ahandi ku isi, mbese iha umwihariko. Intera yo mu kirere kuva i Beijing ugera i Jinhong, umurwa mukuru wa Xishuangbanna, ni hafi ibirometero 2200. Uhagiye ukoresheje gari ya moshi yihuta cyane nk'inshya ihuza Ubushinwa na Laos, urugendo ni ibirometero 2600. Icyo gihe ni igihe uvuye kuri sitasiyo y'amajyepfo ya Beijing. Ni mu gihe ukoresheje imodoka mu mihanda minini byatuma urugendo rurenga ibirometero 2700. Ukurikije barura rusange rya 7 ryo mu mwaka wa 2020, abaturage batuye iyi ntara bagera kuri 1,301 n'abantu 407, aho umujyi wa Jinhong utuwe n'abagera ku 642. Biratangaje, mu moko y'abantu bahatuye, abantu bo mu bwoko bwa Dai bagera ku 330. Ubu bwoko bwa Dai bakaba ubwoko bugize hafi 1/4 cy'abaturage bose. Bahasangiye nabo mu bundi bwoko burimo abahani, hani, yi na lahu. Ubutumburuke bw'uyu mujyi n'imipaka yaho biri mu bihindura cyangwa se ibihahindura ahadasanzwe. Xishuangbanna ifite ibirometero 966 isangiraho imipaka n'ibindi bihugu. Mu majyepfo y'uburengerazuba hari umupaka wa kilometero 288 uhahuza na leta ya Shan muri Myanmar, akaba ari naho hari icyambu cya Daruo Muze. Mu majyepfo y'uburasirazuba hari umupaka wa kilometero 677 ukugeza muri Laos mu ntara ya Luang, Namta na Odomukse. Xishuangbanna iri ku butumburuke butandukanye. Nko mu kibaya cy'umugezi wa Lanchang hafi ya Laos hari ku butumburuke bwa metero 477 hejuru y'inyanja, ariko byagera mu mpinga y'umusozi wa Huazhu bakaba bari kuri metero 2429. Kubera ko Xishuangbanna iherereye ku murongo w'ubushyuhe, ubutumburuke bwayo nibwo bugena ibihe kurusha amerekezo yaho ku ikarita. Ku butumburuke bwo hasi munsi ya metero 800 haba ikirere cy'imvura nyinshi n'ubushyuhe, aho ikigereranyo cyabwo mu mwaka ari dogere Celsius 21.9. Nta gihe cy'ubukonje bwinshi kihaba, ahubwo haba gusa igihe cy'imvura kuva muri Gicurasi kugeza mu Kwakira. Ishobora kandi kugera kuri milimetero 1600. Bagira n'igihe cy'izuba rero, kikaba igihe cy'izuba gikonjemo gato kuva mu Gushyingo kugeza muri Mata. Ku rundi ruhande, mu bice biri ku butumburuke bwo hejuru ya metero 1500 haba ikirere cyiza, aho ku mwaka igipimo kigera kuri dogere Celsius 17.
turi kuvuga ukuntu hateye. Gusa wibuke ubu ni ubwami bw'inzovu. Mu kanya turabireba. Dore uko byose byatangiye. Mu gihe cy'imvura n'ubushyuhe bwinshi, imisozi miremire yaho ikora nk'ubuhungiro bw'ibinyabuzima, ikamanura ubushyuhe ku gipimo cya dogere runaka, maze igatuma inyamaswa zizamuka hejuru zikabona ubuturo aho kuba. Ni ibizwi nka vertical migrations. Umutima w'aka gace ni abantu bo mu bwoko bwa Dai. Ni ubwoko twanavuzeho hejuru. Abo bantu abakurambere babo bimutse bava mu kibaya cya Yangtze bagana mu majyepfo mu bice bikikije umugezi wa Mekong mu myaka irenga 2000 ishize. Hagana mu kinyejana cya 8 bashinze ubwami bwigenga bwa Mengo, ariko bakomeza kwemera abami b'Abashinwa nk'abayobozi bakomeye, bakajya babohereza ituro n'impano nk'ikimenyetso cyo kububaha cyangwa se kububaha, ariko ahanini bakiyobora bo ubwabo. Nyuma yaho, ku ngoma ya Ming na Qing, Ubushinwa bwabashyize munsi y'ubutegetsi bwabwo bwemewe n'amategeko, maze buhindura abayobozi babo abatware bemejwe na guverinoma. Ururimi rwabo rwitwa Tailwe rubarizwa mu ishami rya Tai y'amajyepfo y'uburengerazuba mu muryango w'indimi za Kra-Dai. Nirwo rurimi ruhuza aka gace na Aziya y'amajyepfo y'uburasirazuba, kuko rusa n'ururimi rwa Lao rukoreshwa muri Laos ku gipimo cya 75% kugera kuri 80% mu mivugire. Rufitanye isano ya hafi n'ururimi rwa Tai Lana muri Thailand. Runafitanye isano y'amagambo ahuye n'ururimi rwa Tai rukoreshwa muri Thailand yo hagati ku kigero cya 65% na 60% ku rurimi rwa Shan. Xishuangbanna, iwabo w'inzovu. Mu rugendo rw'iminota 30 uva ku kibuga cy'indege werekera kuri hoteli, ubona ibibumbano by'inzovu bibarirwa muri za 70 ku mihanda. Kiba ari ikimenyetso cya mbere cy'uko winjiye mu mujyi w'inzovu, ahantu amateka y'abantu n'izi nyamaswa nini ahura mu buryo budashobora kwirengagizwa. Ibi byose bitangira mu kinyejana cya 10. Inyandiko z'amateka zigaragaza ko amashyo y'inzovu zo mu gasozi yabarirwaga mu bihumbi muri aka gace. Abadai, bwa bwoko twavuze, bazubahaga nk'ikimenyetso cy'ububasha bw'ibwami. Inzovu zatozwaga kujya ku rugamba rwo kurwanya ibitero by'Ababurmese n'Abakhmer. Zifashishwaga mu gukurura ibiti binini cyane by'inganzamarumbo bipima kugeza kuri toni 1.5. Kugeza mu myaka ya za 80 n'igihumbi 1980 zanakoreshwaga mu mihango izwi nka Water Splashing Festival iba muri Mata mu kwa 4. Mu myaka ya za 40, igihumbi 1940, abahanga biga imiterere n'umuco by'abantu banditse ko amategeko agenga umuco w'Abadai yigeze gutegeka ko uwica inzovu ahanishwa igihano gihabwa uwishe umuntu. Ihazabu yagombaga gutangwa mu mari ya feza, kandi ingano y'iyo feza yagombaga kungana mu buremere n'inzovu yabaga yishwe. Kubera ukwangirika no gucikamo ibice by'aho izi nyamaswa zabaga bitewe n'imirimo y'ubuhinzi bw'ibiti bya raba, imirimo yaguwe ikagera kuri hegitari zirenga 250 mu mwaka wa 2005, byatumye umubare w'inzovu uragabanuka cyane ugera ku nzovu 150 zonyine mu myaka y'1990. Kubera ingufu nyinshi zashyizwe mu kubungabunga ibidukikije, ibarura ryo mu 2024 rigaragaza ko habaye izamuka ry'umubare w'inzovu zo mu gasozi. Izi nzovu nizo muri Aziya, aho zavuye kuri 283 zikagera kuri 300 mu ntara ya Yunnan. Ikintu gihuza urusobe rw'ibidukikije muri aka gace ni umugezi wa Lancang uzwi nka Mekong. Utemba muri Xishuangbanna ku ntera ya kilometero 188, ukaba ari wo mugezi wonyine usohoka mu Bushinwa unyuze muri aka gace. Ese ukunda inkuru zikwigisha ubumenyi bw'isi? Kora subscribe. Uyu mugezi munini uhuza ibibaya n'ibihugu bya Laos, Myanmar, Thailand, Cambodia na Vietnam. Turebye uruhurirane rw'amateka ya kera y'uyu mugezi n'ubuzima bugezweho bwa Zhuanghe Xishuangqing, isoko rya nijoro rihaba rizwi cyane ryitwa Starlight, riherereye neza ku nkombe z'umugezi wa Lancang i Jinghong. Sinigeze mbona ikintu nk'iki mu buzima bwanjye. Biba bimeze nko kwinjira mu masoko ya kera
benshi muzi nko muri ya filime ya kera ya Yesu twese twarebye cyangwa se Yezu. Uretse ko iri soko ryo riba riri mu rwererane rw'amatara menshi y'amabara atandukanye, ubunini bwaryo buratangaje. Impande zose abakora ibiganiro kuri murandasi content creators baba bafata amashusho banyura hagati y'amaduka mato acuruza ibikoresho bya feza bya dayi bikoranwe ubuhanga, imyenda n'ibindi. Igikurura benshi ni ibiryo bitangaje byo ku muhanda. Hirya no hino haba hari impumuro y'ibinyamunjonjorerwa byokeje, umuceri mu migano n'udukoko tw'amoko adasanzwe twokeje. Ubajije umuntu muri kumwe ahita akubwira ko bihora gutyo, kuko usanga abantu bahaba ari benshi mu bihe by'ubukonje kuko baba bahunze iwabo kuko hano hadakonja cyane. Iyo uzamutse umusozi wa Nanuo, ahantu hakomeye cyane ho gusura hafatwa nk'ahatagatifu ku bakunda icyayi, ni umusozi wa kera kandi uzwi cyane mu guhinga icyayi cya Pu'er. Ukaba ari ihuriro kandi ry'ibiti by'icyayi bya kera bimaze imyaka irenga 800 bihagaze. Ibaze, ibi biti si bimwe nk'iby'iwacu i Rwanda uhagararamo bikakugera mu mbavu, ahubwo byo bifite uburebure udashobora no guheza amaso n'ubwo wararama. Inzu zigezweho z'amagorofa akikije hano cyangwa se kuri uyu musozi, ntushobora kwiyumvisha uko iyi myubakire yahujwe n'imiterere y'uyu musozi. Ubu uri neza hafi y'ibiti bifite amateka yabyo yihariye ku isi. Abantu baha barakize cyane. Xishuangbanna haba ubusitani bubungabunga ibimera bwa membrane. Ubutunzi bukurikiranwa n'ikigo cy'Ubushinwa cy'ubushakashatsi mu bijyanye n'ubugenge. Ubu busitani bufite ubuso burenga hegitari 1,100. Bugabanijemo ibice bibiri, birimo ubusitani bw'uburengerazuba bufunguriye buri wese, burimo ibimera byo mu mazi n'ibyatsi by'umwihariko bibyina, ibyatsi bibyina. Hari n'ubusitani kandi bw'iburasirazuba bwabungabunzwe bugizwe n'ishyamba ry'inzitane. Abahasura bashobora kuhamara amasaha menshi bihera ijisho amoko y'ibimera asaga 13,000. Hari kandi n'ikibaya cy'inzovu zo mu gasozi, Wild Elephant Valley, ahantu honyine mu Bushinwa bashobora kureba inzovu zo mu gasozi zo muri Aziya. Kugendera ku kiraro kiri mu kirere cya kilometero 1.3 bituma ushobora kubona izi nzovu zikina, zoga mu mazi, zinashakisha ibyo kurya. Ushobora no kuhabona filimi zigisha abantu byinshi ku nzovu n'izindi nzovu 16 zatojwe gukorana n'abantu, ariko kuri ubu zashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Ku bakunda kwinezeza cyane, hari agace k'ubwiza nyaburanga bw'igiti. Ni igiti cyo mu kirere cya Wangtianshu muri Mengla. Iki giti cyihariye kiboneka gake kuko gifite uburebure bwa metero 80. Inzira yo mu kirere y'ikiraro igizwe n'imigozi ituma uzungera nka ya kanopi y'iwacu muri Nyungwe i Rwanda. Iyi ni nayo ituma ubasha kugera mu bushorishori bw'iki giti, aho ubasha kureba hasi witegereza ishyamba risa nk'inyanja. Niba witeguye kwerekeza muri Xishuangbanna, uhitamo igihe cyiza uzasura cyangwa se uzahasura, ni ingenzi cyane kubera ko igihe cy'imvura kiva muri Gicurasi kugeza mu Kwakira kirangwamo ubuhehere bwinshi n'imvura idashira. Igihe cyiza cyo kwasura ni ukuva mu Gushyingo kugeza muri Mata, aho ikirere kiba gikonjemo kandi gisa n'icyumutse. Impamvu twakoze iyi nkuru, numvishe ijambo ubwami bw'inzovu maze numva biratangaje. Nujyayo uzabanza urebe mu byo wapakiye niba harimo imyenda myiza y'amabara meza, kandi uzarebe ko ari menshi, kandi uzarebe ko agaragara neza cyane, kubera ko muri Xishuangbanna byashoboka ko ariho honyine ushobora gufatira amafoto adasanzwe. Ikiruta byose, uzitwaza umuti uhashya udukoko, insect repellent. Nitwa Samuel Mugisha, inkuru z'ahantu hadasanzwe ku isi zo nakagaruka. Subscribe, ciao.